Il-klikka estremista tal-Labor issa dawret il-kanuni fuq il-President tal-Partit Laburista stess, Alex Xhibberras, e kif Neville Gafa għażel li attakkah direttament minħabba li ħareġ jiddefendi lill-oħtu l-avukat Lara Dmitrijevic. Kollox beda wara li l-Malta Women's Lobby esprima tħassib serju dwar il-preżentatur Ricky Caruana li fi kliemhom ingħata pjattaforma fuq il-PBS waqt li baqa' jesprimi opinjonijiet folots, medjevali u b'mod ċar ħafna miżoġinisti. Neville Gafa qal li oħt Alex Xhibberras li tmexxi dan il-lobby tan-nisa hija ipokrita dan fil-waqt li attakka lilha bħala estremista. Minn hawn bdiet botta u risposta bejn iż-żewġ esponenti ewlenin tal-Partit Laburista li jirrappreżentaw l-klikek opposti. Fil-fatt pront wieġbu Alex Xhibberras li kiteb pubblikament fuq il-medja soċjali bil-President tal-Labor jgħid lil partitarji Laburisti li jekk se jkasbru lill-oħtu inkludu li magħha. Neville Gafa mbagħad ma waqaf xawn u baqa' jattakka lil Xhibberras tant illi qallu li hu mhux akbar mill-partit fil-waqt li stqar li dak li kiteb il-President tal-Partit fuq Facebook xejn ma niżel tajjeb mal-Laburisti. Apparti minn hekk waslet ukoll twissija ċara mill-establishment Laburista. Ma nagħmlux mod li trid tbiddel il-Partit Laburista fil-Partit Alex Xhibberras hux. Ibqa' ċert li aħna l-Laburisti mhux se nħalluk, kiteb Neville Gafa fuq il-blog tiegħu.